tuk chuak nu mule va in nun kong roi tua tan lali suwa te khin thu te som ni le pani na kan zir le don ani athu pui tur hi mi hausa a te khin thu ti ni a he zir lai hi tukin devotion atan kan ron chop chuak le don ani kan zir tur hianin chanchin thaluka ziak bung som le pani chang som pathuma tanga chang som ni pakhat thleng hi a huama amai ro chu chang som paruka tanga som ni pakhat kan chiar don ani tin an hne na te khin thu soya mi hausa tu emo alo hlok em ema ti chuana in ngai tu a engtin nge ka ti ang o ka bu le bal da khom na ka nei si lova atia tin heti hian ka ti te ang ka bu in te ka thiatanga a ayalianin ka sa anga chuta chuan ka bu le ka sum zong zong ka da khomang tin ka tharau hne na tharau kumtam tak chunga tan sumtam tak ikhol hi cholla ein barla lim takin omorro katiyang ati a nima sela pathian ina hne na mi a zan ina hian i tharawon lak sak don cheni ithil de chua te khatu ta nge nita ang le ati a manita na sum khola pathian lamang nga silo chu chumi chu ani thin ati a lalpana thumal somro se amen hete khin thu hian mi hringdam chan chutngun fo turin min zirtir ani lo chuan kantana sot le kantana thamon pui om hau lo tura kanin ham boi chiam theiti hete khin thu atang hian kan mu ani lali so kha arabi tinan ko thina zolni tu emotak niangai an omawangin mi pakhatin an unaw in kara ro in sem thu buaya ro rel fel sakturin lali so hi aron nge na an unaw in kara tu man ho tu ta na an rot lo wangin angin na chulali so na lo nara thuron poimo pe in te khin thu in zirtir na alo pe zo kani athuron pek hi apuimo em maya film khur ula o na reng laka chunin veng ro u sunga hi mi hringdam chana ni love atiani avan poimo em ti chuan hete khin thu a hian mi hausa a oma a hausa ina bu ina abu aleng lova a ayalien sa in asum zong nen chuta chuan kada ang atia ti chuan hadam takin atharau ne na katharau hadam takin cholro hadam la nuam takin ein inro le hlim takin omang cheti in ama le ama kha ain bia a hadam taka ane chen aril ru kani nima sela pathiani na hne na mi a zaina hi ni tharau laksak don cheni ithil de chu te khatu ta nge ni ta ang le atita a zo na chan ol sam le thungai thak nuam tak ani lo hle mai a hil hai thak le zok don ani ti hian a hmora bok zuani mani ta na sum kho la pathian lamanga silo chu chuti chu ani thin ti na tlanga kong ani achiang thei kal hle mai ter u lekha te khin thuwa khanin mi hausain hadam taka oma kumrei tak alo khol to anei te chen turin angai to na senga ama le ama aril ru atharau ain biani anei chunga kha chuan thu nei ye amai ro chu ama nun na chunga thu nei tlat lova chuwang chuan zirtir na pathiani na peta ani heta tang hianin kongli in kan nu na zirtur kan la chuak le don ani hete khin thu atang hian sumngot zonga sumngot boi pui hian milem biak na a min hnuk lut thina kan nei tok chung lung oi theilavin min siama kan nei bak du na te hete khin thuwa chung ko ro chung changa wanga unaw in it sik na ang thil thalo kha
chuak fo thina chu wang chuan film khur tura zirtir na heta hian min pe a he zirtir na min pek hi ngai ven zuya zom nge apui mo hle mai adot lia chuan film khur u sum nga hi mi hringdam chan emo ti su u sumngot in boi puya sum nga hi mi hringdam chan ani love a han ti hian mi hringdam chan chu enge ni ta tia zo na asiam thei nga lin ka ria a mi hringdam chan zo chu bible kan en chuan pathian ro puina tar langa min siam tu ama pathian nen in zon na nung le nget ne ya ama chi bible ka ama nen leng du na dik taka thil ti le khongai na thin lung puwa adu zong anga om hi pathian min siam chana ni ti wena hian kan khriat apoi mo ani he hi kan ni na tur le kan om na tur ani a thil tha ti tan Krista siam thar kan ni chan chu hei chi hi lo ni le ta adot le chuan he te khin thuang hian mitam takin an ei zon na zona lo tlin na changin sum le pai man sen lo an thok chua ka an thil nei chunga thu nei ma se an nun na chunga ero thu an nei lo khovel milar le mi hausa ton to billionaire kan ti zinga Sheldon Adelson American pa hausa $35 billion z nei tu kha nikum sang hi som ni pakhat January kha na thia millionaire satlia po ni lo billionaire ani a ma se a hausak na asum le pai ti khan anun na lein anun na aput sei theilawa asum tam tak athi sana a company le aro nu chete chu an khar dar tamai mai ani kha chuwang chuan nali suan film khur u sum nga hi mi hringdam chan ani lovania ati hi beng sika ngai to non atul khop mai ti sathila dam chung kho sak lung kham na awanga kan in tlan siak na ate adik le diklo thulawa sum le pai pathiana duam na le i chik na manga kan in beiton vak na kara hian kan film khuranga ya pathianin mi a zan ina itharawan laksak dom che min ti ani kan tharau hi min petu pathian tok tura kan in bot sai pe maksak khota hi fin na dikani a hei hi ihethar le te ang ato bera chuan madi ta na sum khol vaka pathian lama khol si lo chu mi a pathian thlir na fin na nei lo ani ti in hete khin thu a hian kan mu a achan chural thei lo tharau hlam che in ral thei jok sum lem boi puin sum man pathian tak an than san thin wang ani sum le pai hi kan mamo lo ani lo kan mamo a kan do tur po ni lawa kan thok chok tur po ani akong dika kan zongin kan thok chok tur ani a diktak le rin om takin kan lalut tur ani hemi ko nga hian lali suan film khur u sum nga hi mi hringdam chan ani lo ania ati hi kan thinlunga chamreng ro se ti chuan pathian ngaya mi fing kan ni don nia lalpana thu mal som ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chung nung ber min mangai tu mi hausa a te khin thu atangin fin na dikle diklo te kan zon tur kan ngai poimo masak tur te kan lo khele ta ikhong ina wang hian lom thu kan soya he so sermon toy te devotional message toy te kal tlang hian kan nuna thu soi chun zom zel la nang ma tri na le kan dam chan dik tak khriat na ne lalpa kan dam chung ni kan chiar thiam theinan nangin min tran puyang che lali so Krista mingin kan dile amen